Jatona poikaham chini tipra haste ni lokorokno belai ne wana ma sengsa tamani hangke seng aige siye no toye andolon khailai phaimani ta jora stock kasai tongoni bo bill passing lahi ta haine hai India government through tak chalo khaijak snahi news rogo jara nok tongoni belai ne wana ma sengsa tak chini tipra mothani hoite ke bo 6 mas andolon suma khaya humani besingte si immediately omo haike saklai jakha ge tak ke ani question ke mo haisi tak andolon khaileni de khailayate jaro koyekta tipra mothano tei signature rolayo je demand to wai phaimani bo success nai de ba bo wai sanai de ke citizenship amendment bill pass khaila ke sing sini tipra sani bangai busuk loss nai tak bai bai sang ke wansa rok ndi khangrai lai pa rok ni borok rong ke anak ni khusi tak sini borok rok sini bukung bara tipra sarok ni bagai bahai busuk bujorate bi loss borok no wan sogoi belai ne sak nai nei mani jeng belai ne tolawo maklek nai abo haike mone makhayo mani ke borok ni population si bara ang thangnai sini population le kom singnai ke jeng je keba si borok no paya ja Bangladesh ni phayai busubu hazar lakh borok ha phaijak bono si pura tawa citizenship bono si khair bani la jara sin tipra haste to kobang ma si lakh si tong Bangladesh ni phai ha phaijak tak bono si nagarik tia khair la hangke jeng bahai busu jorate bu loss nai narok mone khai ne beri hambai jatono